Ndagusuhuje. Uyu munsi nakuzaniye icyamamare mu gukina filime cyitwa Lee Min-ho. Uyu ni umunyakoreya uzwiho gukina filime ndetse no kwakitinga neza, akaba akundwa n'abantu benshi batandukanye ku isi. Ariko ngo usanga 80% by'abamukunda ari igitsina gore. Nguhaye ikaze niba ari ugeze kuri iyi channel, gushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Biography ya Lee Min-ho ngo izina rye rya nyaryo yitwa Lee Min-ho. Nickname cyangwa se izina bamwitirira ni Chemi-chin cyangwa se Flower Boy. Profession cyangwa se ibyo akora ni singer, ni actor, ni model, akaba ngo ni businessman. Ubuzima bwe rero yavutse tariki 22 z'ukwa munani 1987, avukira muri South Korea mu mujyi wa Seoul. Yavukanye n'umwana w'umukobwa witwa Yeon-jeong, ngo bavukiye mu muryango umeze neza wari waramaze kwitegura. Akaba afite ubwenegihugu bwa South Korea, akaba asengera mu idini ry'Ababuddhist. Amashuri ye ngo yarangije kaminuza muri Université ya Konkuk mu bijyanye na filime ndetse na art. Afite uburebure bwa 1 na santimetero 87, akaba apima ibiro 71. Ibara rye ry'umusatsi ni umukara, ibara rye ry'amaso rikaba dark brown. Ibintu akunda ngo akunda gutembera, guteka, gukina basket, gukora siporo, gukina no gukora amavideo. Umwuga we rero ngo yawutangiye muri 2002 nibwo yatangiye gukina filime, aho yaje gukina muri filime yakunze yitwa Public Enemy Return muri 2008. Ngo hari filime yakinnye ya drama yakunzwe cyane ku isi yitwa The City Hunter. Hari n'izindi yakinnye nka Boys Over Flower, The Legend of Blue Sea, Panchiko, The King, The Eternal Monarchy, The Bounty Hunters, Believer n'izindi nyinshi zitandukanye. Mu kijyanye n'urukundo bavuga ko yakundanye n'umwana w'umukobwa witwa Kim Jo-yoon, ariko ngo bakundanye igihe bashutingaga filime yitwa The King. Ngo bamaranye imyaka 3, ariko kuri ubu marital status ya Lee Min-ho ni single. Ngo net worth ye babara ko afite miliyoni 26 z'amadolari. Kuri social media rero afite abamukurikira kuri Instagram miliyoni 34, naho kuri Facebook akaba afite miliyoni 29. Bavuga ko seri imwe yakinnyemo ishobora kwinjiza amadolari 80 kuri episode. Afite inzu nziza muri South Korea, afite imodoka, akagira n'indege. Ibiryo akunda ngo akunda barbecue meat, icyo kunywa akunda ngo ni coffee, ibara akunda ngo ni black and white, umuhanzi akunda ngo ni Super Junior Ryuk, imodoka akunda ngo ni Genesis G90 na Hyundai Veloster. Yaje gutwara igikombe cy'umukinnyi mwiza wakunzwe cyane uzi gukina cyitwa Nomas Precious Award. Aya niyo mateka naguteguriye rero ya Lee Min-ho. Niba hari ikindi cyamamare ushaka kumenya amateka yacyo, wakwandika muri comment. Niba wakunze iki kiganiro, ntugende udakoze subscribe kandi kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.